Туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Бүгін число 10 август 2025 жыл. Ноқат мал базарына туғандар, ушул пресс саман беделердің бағасын бөлісіне білеміз. Лайктардан басыңыздар, катталып бізге. Ең қызықты болған видеоларымыздың бири бұл. Шер, саман қанша канака? 65. 200. Арпа 200 бе? Арпаның екен 200 сомдон. Номер қалдырайлы бі? 508 менен. 12 34 76. Базар қаншадан бағылды? 70. 170-тен. Қанша түп бар? 287. 287 арпа. Қаяқтықы бұл? Үзгөн, а? Болды, әке. Қолдаңыз берсін. Чуарлаш 170 сомдан сұраптыр, бербептір. Номерін алдық. Беде кімден екен, білбедіңіздер бі? Тарияқтағы кен. Беде қанша екен? Беде қанша? 400 кемі бар. Бұл екінші орын мұ, жа 3 болып қалды ба? Қаяқтықы? Қарасу. Уже 3 башталды ба? Номер қалдырайлы ба? Жоқ, менікі емес, бір ошондай деп кетті. Біреуінікі бігін? Төрүсөм дейді. Уже беделер төрүсөмге чиіп қалып тұрды, а? Бұл қышта, бұл кетіште 500 сом болуы дейм. Çöpler. Bede kimde ne kana? Biliyordunuz mu? Bede kanca kana ka? Kiberksin küve. Bertavkan. Kimden ekan? Qancha ekan pul biliyordingizlarmi? Pulni bilmayman. Qancha bo'ldi? 305 mi? 275. Ha, 275. Ispartsap 275 deydi. Bular shuni ko'p bir ekan-da. Unday chiqmaydi, men sizga aytdim-a. So'ngak basbi? Tinchsizmi? Yaxshi yurasizmi? Eteğinizden alıp gitmeyin dedim. Çocuk, ne oldu? Biz tartmadın mı? Ha? Biz tartmadın mı? Em çöp tarttım da ki. Yok, men tartmadım mı de? Em bilmeyeyim, siz çıksanız çıkarız da. Ne degen oğlum? Kimden degen mal? Bilmedinizler mi? Pulunu aytmadı. 370, 360 ha? Aha. Oldu aka. Yaxşı. Siz qaysıl? Sizdeki. Ne oldu? Bu Ispartsap mı? Ispartsap. Qancha bu? Arzan ular. Qancha arzani? Aytaverin o'zingiz. Chiqmaysizlar. 300 deb qo'ydim. 300 ha. Bo'ldi, sodamlar bersin. Çöpler neyse. Çöp kimden eken olar? Bilmedinizler mi? Çöp satkanlarga öte. Молодец bırak. Kimden eken ha bede? Kaç eken pulu? Ha. 300? 300 deydin ha. Ispartsaplar 300. Bede qancha ekan aka? Bilmedim, egasi çok.
Böyle sizden mi gen? Biz kimiz ballar. 400 so'm o'tir, 400. 400 da yok. 400. Çöp taka? Kim var? 280. 280. $380. Ya aytip koyunuzlar da bu ne? Şontuk bolmadı da onda. Bize neyim suradık da? Neyim saltan atıda? Çöp satkanlar öte. Çöp kança kadar? Çöp. 290. Kami bor. Pazar bağıldı kança verdi? 230 ha. Yaxshi. Sodanlar versin. Qaytgandan qo'yapsiz aka. Baykeci. Baykechi. Ava. Çöp kança ekan o'zing chiqmaysiz. 270. Kança? 270. 270 kemi var deydi. O'xshashtirib qo'yayapman. Kimden ekan lan çöp? Pul kança kadar? 500 de o'tiradi. Jo'naysangiz. Jo'naydi. Nomer aytib qo'yasizmi? Nomer yo'q. 500 dan beja, bardiq 500 so'm bu. Endi qanday ishimizga o'xshagan taqib ketayapsiz. Jo'q, bunda normal ishlarni aytib qo'ysangiz bo'lmaydi, negizi. Ya sen ayam bizda cho'p satalmay qiynalib tavizlar. Boshqani tartib. 200 so'm kerak. Odamlar to'plama. Jo'q, bunday odam tülaganda yaxshi javob berib qo'ygan, yaxshi negizi. Al berem bozor ham 100 bo'lsa ekan ham 1000 desangiz ham mayli. Jo'q, ham ber bozordagi turuvi. Jo'q, ham yaxshi aytib qo'ysa bu negizi, aka. Shonda qo'ngizlar ham sho'lla. Ha. O'li ziyoni yo'q onni. Kaç nalba? Bo'ldi aka, sodanlar bersin. Sho'lla o'li ziyon yo'q on. 180 so'm. Bo'ldi. Bu çöp satkanlar. Tuğanlar kommentariga yaxshi o'y fikr qoldiringizlar. Bundaylar negiz bo'lib turadi. 5 qo'l teng emas. Har qanday odamlar bor. Mana shunday ekan çöpdir. Bede 400 so'm bo'lib tur uje. Hem 400 so'm kim bor deb turadi. Çöpler 290, 270 şunday ekan. Samanlar 200 so'm şunday ekan tuğanlar. O ne de jirat açtım. Dal yakta jirat. Mana o bede kimden ekan ha? Çöpler ötmey yine gelip durao değil mi adamlar? Sen arkadaş beraber açma. Nasıl satılgan mı diyeyim ha? Kança oldu? 230. Satılgan mı? 230 so'm satılıptır. Tamam kança ekan ama? 220. Buday jarpa. Buday ya. Vallahi sodan diyor tamam. Tamam kança ketdi aka? Ha. Tamam kança ketdi? Satılıptı bu? Çok bol ketdi o.
Voy. Туғандар, мынау ушинтип буюрса видеоду жыйынтыктайбыз. Лайктардан басып колдоо беретин. Катталып коюңуздар. Анча-мынча кемчилик болсо туура түшүнөсүздөр.